Honorable Minister Singh, Honorable Chairman, Honorable MLA Singh, media gi friends, media gi kuthang da tabi riba Manipur gi praja mayam punamak ai kai khumna busuri ekhoi ngarang na handa jiri da thon da ba thogdok yam sathiba mioi bana chatna da ba dugumba sajat lisat ki mong da tamthina nupi angang hatpi giba adugi phong saringi marak sida ngarang mathang nahan amuk ekhoi loitang khunuk dagi Laishram Kamalbabu haidana sahi yankai ga taruklom suraba ma GOC 57 Mountain Division Army gi campus manungda thabak suba sanggibadagi tholaktre haidana thiba khangdre na tawba yam nungaitaba haiba tare anda masigi matangda Honorable Prime Minister da hairiba loitang kunogi amadi surrounding area gi praja singna magi family singna Prime Minister da Honorable Prime Minister thaba memorandum ma ingon su copy ma pire loina nangarang adugumba uji thiba khangdriba Laishram Kamalbabu hairiba miyoi sigi magi GOC kogi JC ngarang Honorable Minister Sri Dinko magi kendra webina maga punna lakna iga unnadana awa ba gadoba mayam ama share to minai moi details mayam ama aingonda su application memorandum ama pibirame haiba memorandum sidaida tawribasi athuba matamda haiba midu phangnaba thibiba aduga loina rescue robina ba hona ba aduga mana level action loba haibna sing to pirakanda akoi government gi side gi nan hek tabaga ko yam khanna mari leina ba army officers army gi GOC gi leiriba adagi police mayam torakanda even center da IB da kai da from khangal lakanda koi haiba mi sibu kanana boy ko yam kan honori laibak thibadi ngasi phawda magi wire ba se khangba ngamdri marak sida FIR khara family gi site gi local gi site gi khogi semi police station da karida GOC 57 Mountain Division gi moigi official singa gi mathakta masigi responsible pugudabani haibana singba FIR kya sanba khotpa tawbagi pawsu leire government gi site gi su ekoino ji makoida hairiba mogi laima khonggi army camp sigi da sangbada moigi entry exit ki ma sign tawbagi lei hairiba gate to daida hairiba nipasi entry tawgibagi magi signature yabu copy Honorable Prime Minister thaba memorandum ingon copy pire su yaure aduna highway posi moigi within the campus soi taro matung mangi banina madu aikoi makoina madugi phangnuna ba thibada madugi responsibility si makoina major share lobum thoi haidana aikoi gi government side gi su makoida koi thangan gi balekre aduna praja mayam da aikoi media gi khuthang da aina mayam da haijari se koi sugumba kano sing se koi yam thuna phangnaba aikoi site gi honari adu yam nungai tabadi aikoi gi marakta manipur da leiriba security personnel sing aduga public sing gi matakta aikoi si transparency and sincerity pukchen iseng sengna da badona tawbugumba mainly security person group kharada masi yam laibak thibani manipur da leiriba citizens si all punamak all manipuris are Indian citizens haibasi makoida yamna equally manana yenghaningba aikoida feel tawi amada ne hena tawba tawi loibak tawi habnate some section kharada
ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯃꯜꯕꯥꯕꯨꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯌꯔ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯗꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯅꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯥꯔꯀꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯀꯜꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯇꯥꯝ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯌꯔ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ